kuri Shikamo TV turi mu mwanya w'amakuru ku ncamake zayo. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yatangaje ko urubyiruko rugiye kuza rurigana umwete rugatsinda umwete, dore ko muri iki gihugu muri umwaka nta muntu watsinze neza. Turakomeye bashishikariza kuheva hari abarimu bakomeye cyane bazi kwigisha ku rwego rw'ubuhanga, kandi yatangaje yuko abantu bazinjira mu gisirikare cya RDF baziga cyane bakayirangiza mu wa gatandatu segonderi, nta bazijya gufata mu wa gatatu segonderi. Mu kanya ni ku buryo burambuye. Ngiye kuri mikoro muri kumwe na Regis Soge mfatanyije na Dianeze itanga ishaka ngiye ugiye kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Ndakeka wandi kugezaho amakuru arambuye. Amakuru ndakeka umwanya w'amakuru ku buryo burambuye ugeze, bigatubwira na iyo niwe ahagana isaa moya z'umugoroba, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yatangaje ko hari abana benshi bari kuva mu mashuri ngo bagiye mu gisirikare bakiri batoya, bikaba hashyizweho ingamba yo kuba byemejwe ko twajya dufatira ku mwana urangije mu wa gatandatu segonderi. Izindi nkuru zose ziri kugenda zivugwa ngo ubushita bw'inkende, turasabwa gukaraba amazi meza n'isabune, tugashishikariza abantu gutizanya ibikoresho cyane cyane nk'imyambaro. Tukaba tugiye kugaruka kuri mu mikino yaraye ibaye uyu mugoroba, kanze twakire Regis atubwire. Kuri uyu mugoroba saa 9 hari amakipe turakira ku rwego rwo guhangana na Champions League. Tugiye kubona Barcelona Bayern Munich bagiye guhura kuri stade y'umwe y'Ubuholandi, bagiye guhura kuri wa gatandatu tariki 22 z'ukwa 9 kuri stade y'Ubuholandi. Barahura saa 9 kandi bahure n'abayobozi batandukanye ku bihugu bitandukanye by'uyu hino, baraza kwitabira uwo mukino dore ko ari Champions y'isi. Abo ibyo bihugu byakoze kwegeranya amakuru kandi bakamenya ko Champions y'isi izakomezwa kuri tariki ya 22, dore ko amakuru batugejejeho ariko ngo Bayern Munich na Barcelona bagiye guhangana kuri uyu mugoroba saa 9, bagiye guhangana ku rubuga rwacu twarabimenye. Ndakeka yuko amakuru yose yo narizi arahagarikiye ku mukino. Ndakeka kandi amakuru yo narinzi kuri wa gatandatu, narinzi ko umukinnyi wacu tuzi nk'icyamamare nka Messi yarazwiho ko yasezerewe neza. Uwo bise nka Lionel Messi akaba yasezerewe kuba ageze izabukuru, akaba agiye gutoza ikipe ya Barca y'abana. Ubu munsi ku isaha ya saa 2 turakira ikipe ya Arsenal hamwe na Liverpool, tujya kwakira kandi Manchester City hamwe na Southampton. Hanyuma y'ibyo turaza kwakira ikipe ya Manchester City hamwe na Brighton. Numucikwe kuri ayo masaha y'umugoroba, mu kanya turaje tuyabagezeho neza.